Shifo tarik jong risau. Kanya long kasngi ke basa kan mau pateng la pateng. Naga menta ke Pakistan jong kabalang Katolik. Ini ke kasngi hakabakum kabalang kala duno. Yau Archbishop Reverend Dominic Jala. Ubah khlak no akajing jatuh kali ke beraja hapo nong ba USA. Nadu kata kasngi. Barhadu kan kasniam ke bamenta. Tak kemot Shifo tarik kemot la syai kasngi. Jong risau arja rafau. Kan dia kalau gua senam ke Baningkong. Halo kajik hakno jong Archbishop. Nah kalian jongi nyelawan juga ahni ke Paris. Ahni ke Jalan Yamba, ahni ke nong ba Selong. Lagi ba kabarang karapun kre nak ke betang kenma burom. Ya kan dia kajing dap sisnam kajik hakno jong unong yalam mujongki. Bat nyelai ba kabarang karapun kre kibun ki program bat ki jingnet yam ki babunjat ndai namar kajing don jongki kendon jong ke soka la sungku ba ki bawan hang ni kenong tang knet ya. Nek ai bangene makan mau kolong ba kacing duno jengka barang Katolik ya unong yang mujongki mentala sistem kelapan sak koswan ya kini kabalang ngaben po jong kini kajela sistem kilayat kabalang keempat dan unong yang mujongki dan ni Archbishop nek ai bangina basusu kolong ba kacing sumhi Archbishop kolong baik nang tai na po Vatican lang ba pa ko jongki hakabakan satung ya unong yang yani Archbishop jong kini kajela nyam Ai ko parang gagani gijing knya junga ba jangpi kinlom ko priang hun khmalu blai pa baron bor baro Kabalang Katolik kan pelong ya kajing kan mau burom ya kajing dap sistem kajing klat no Archbishop Most Reverend Dominic Jala ha ka Shifo tarik mentau benai risau arah jalar po. Ya kani kajing rakhe on pelong hayeng maniba Mary Help for Christian halaim krab. Mendak sengi ka khandai tarik layo i ba kabalang kalapan kre da ka bapun kho ya ka pelau jong hayeng mani batchna ya ka dara ban pelong ya kajing rakhe. Ha kan sengi kala don ru kajing pun khot ka bakar pang da kidawai kibala banyada ya kan kajing pang ya bet hadu khandai phusni benta kajing dap sistem jong Archbishop kepada lai syai ka sengi kajing dap sistem kanti kawai ni kajing pen kre nalor kiwi di kajing pen kre ni don kan ka sanitization jong ka cathedral but ngasukmen ba naga group Meba Enterprise hapo kajing alam juga mebin bat ki group jungi kani kajing sanitize ka compare ese namar baki ong makane adu lai pusngi oh kadai pusngi te ngamtip hadu katno kadlong wasisya te mentang akhot ngawer ya ki perlok let them explain in English how it takes place that 90 days it could last so that we can also endorse this company to other groups also, because we need to take all the possible help of modern technologies and modern medicines to eradicate or to prevent ourselves from this coronavirus. Giving us this opportunity to serve our society, okay, and protect our beautiful church from this virus and causing the pandemic. And yes, of course, people who are visiting it, they no need to worry because the church is now safe for next 90 days. That is very important. Yes, people who visit here, especially to come to worship here, they don't need to be worried because for the next 90 days they are safe, and not because it is beautiful, but because it is safe. Okay. Somebody can as well be very beautiful, but cannot be very nasty. So what is important is because it is safe, and we thank the Safety First group who has come to do the sanitization, and I invite you, the people, to go inside the church and see how they do. Please. This is the main one, no? Yeah, this is the main one, no?
Ipadar Jimmy Marngar Pro Chancellor Ilayathu ba kajing rakhe kan sedang ha kapor khandai sidang menstem Ngin jendela kuat magadiga program akan mau iya Archbishop kan long ke ba krau baru kata kata dan rena kata ujung kadiga perteng marian ujung kadiga klam COVID-19 tinggi penlong i jingdaniam di ba rit mak kat kun ke jing tha trong sarkar bat ke jing lung ke ba kan kaliat ko i bat ki ban wan na ko banta kadiga jing le kan mau buram ya Archbishop Kilong baitang itu di bala syakot semua. Di kami nafas pun kalau di kilendo di baterai yang kena jelas. Kiban di bishop na notis kuma menyambut ramu dia. Bati kiruniam jomi di baterai yang jelas nanti. Bat di bayeng jomi Archbishop. Bat ketuk ningut ki ru ngek pajba ki para Kristen bat ki special invitees ti ka total number ni mono mala ko ba arspa sanpro bani arspa prapuri ki bani lang dep ko ki bani lamang na kapenta ki ka jingle rom chicken mawi di Archbishop ti program kilong kumni hagapor khnai sting in don daga ka jingle niam kina mas lekut na benta bantuan benta Archbishop tekan but saka kajing plak pajba ya ka ya ki atli kot sa kan mau ya Archbishop ta don ru ka Archbishop Dominic Jalas Memorial Award hak bangi ni ai khusnam ya ki hagane kenti ni ai gitu ki kena pugi jumi ki bangi ong ki differently able persons di bapas ki bawan kam sakmat agika SSLC 2020 di kata tinangta hadin kenika ki program ngin satu long kajing bu sentiu kajing duai bekerpang ka lumjing tap jong Archbishop hadin kata ka program kalawat habakili halor kajing sa khunsuat nadu balakhalat U Archbishop Most Reverend Dominic Jala Ipadar Jimmy Ilayathu kumni por kitulun step ha but klempat labio snong lada dap sisne kumonong no gijing snong khiam sin gijing susi gijing thang hidang long fresh ha mo hidang snong sijai kata gijing sukerja gijing snong melong di rei kapor kayak bakatulun bat ni akoi mentah gini ka first anniversary jong jiklat no jong Archbishop di minang duai si Archbishop minang sai do mentah jungi pangin yo jeng tian si mat kam tam kum ka jalan yam kum di pa jong blay minang yo jeng kaman bat minang yai Japan halor kajing thung yo Archbishop Ipadar Marngar Ilayathu bakin update ya kajing thung ni kajing penbet ukpa bukho na Rome Upo Francis Pulsin hi barabor hi kade barabor ka chungthung hi na papukho na ro te na gleng jungi kum ki pa jung glei gleng do ki pa jung glei baro khak thang ni jelaniam tini apkmelenti bangi adwai de ke jingkerman ba papukho un sa thung kham klai na yu nong sara kata ke jing dwai jungi ba khak bangi num sa kun sa mentala de dap system tini ai dwai de kumno lanu te kalong de ke bangi la ha kini nang ta tinum la ban ong lanu bat kumno ru tini ap min ti bai ya ka jing penya hi bat ka jing betha ka jing thung jong ko ko India ni don ni gini ki
mo kenjau nong mi khma jong pa bu ko ta India ni ong apostolic nuncio mo kenja ambassador nong tit kitten siem jong pa bu ko te ka chim pen bana kawan pa bu ko yun pen bana rom dan re ki jing pen tipat kalaya chau nuncio bat ha ju ko por la an sepenbet ya kasngi la dala poi kum kata ko sepenbet ya kasngi baka tarik makan sadon ke jing pen bana ti ngin sa apat andala de ke portik na rom ti ngin sa tiblang mangisyonero te kumunong no kajing penna ka kawan hi na rom directly tare ke juga por unun siop atu la doni kajing tip mo ki communication kajing tip per dan re kajing penna pat ba hi kan samit shwa na ka sentur kajing pa ko hi na po na rom kan ladang ila tip ya kata kasi bakapo Iparal jimi lapan kemauru khiniat halor ke jinglong jing im jong Archbishop haswa bu unklat no ha ke jing accident hari Amerika ha ke shipau tari urisau 8,000 khat khandai yu isya yu kumubri uba jai mo uba don ke jing sempang ke jing star badak juga por uba long uba smurit adu kata-kata ba ke jinglong ke jong i ke jing smurit ke kaba kibabun ki sakhi jadi mo wadla ulong buri bukra basta uba kaperthai borok ko ketip ya kata mo kamtam mai aga jing long long syarai jong jalanyam bat kum juro ke jing long kubu nong yalam ban ubala no senyang syaka balang salon sar borok ko kaperthai mo kamtam kum dukot jong ga ISIL jong berbor International Commission for English in the Liturgy mo ki mapunan kam tin pareng ha ka jingle nyam lerukom ha ka balang katolik ti lano senyang ba kali ke bentah tin na takdaw pro ki bishop keleng ke perthai kitip ba ulano senyang ba po ka balang por India setelah ini bat ha ka jalan nyam ro ko we bat kum juru kum apostolik kan becerita jong ka Nongstoin diocese ti jinglong jingu besmurit jinglong jingu wat update jinglong jingu basta bayu basyapang dari ju smurit berpo pasal ko long lu bri ubala ban te songlang ya ki para banget ubadon ru kom sim te songlang mo ban lan ra jing sup ke jing ide jingmon ke jing teli abding jai ban riu per abding ki jai nyam per hakani ka rikasi jantia ke juni arwada po pe kali ya kum jo kabang i ha Facebook ngai i ko ni gitu ki parish modon we pada ubana India hi tmo patration tu ngai la post ko ga Facebook page ko jongu pada Paulson mau ongin sa le borong ban kan mau ya kene ke jingklan no jing Archbishop ha ka khatwei tarik ha ka US ha ka mas ka ba ship house te ila khala wer ni ki para ngin jong ka parish po USA please